The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeencollege.edu.in. Ban pelilan-pelilanti ya ki kenhon ki bujudon mensim banirap ya ki balak kerni ha ki jingdi ki ba pensniu ya kamet khamtam drugs balak kelalong menta unong shun ubakrau jong kimlang salang hapo ka jala ketenat social welfare kal IT ya ka song jingirap kepada ka song pisa ka ba khat san laktam syaka maulai taun dorbar na ka benta bantai pendep ya ka senta ka balabu banikon persya ya drugs bat ka jingele ban penwan dor biang ya kito ki bala don ha ka jingkerni di drugs ha ka bala IT ya ketika song jingirap dau menteri ketika tenat ubak pol lengto kamolai taun dorbar ha ka jingele banikon persya ya drugs kajuan ra ya ki jing hikai ba pher ha po sor maulai ka bala penlut pensep ru ha ka ban ajing sumar bat jakasa ya ki sau po arngut ki samla bikin light na ki jinglin bandang ngop hau drugs bat kum juru ka maulai taun dorbar kala penlut pensep ya ki jing rekam jo ki samla dak jing temu ban pen kelano ina ketika jing kerni di drugs syak imlang salang ka babah bat bakini no dak lenti ka badai ketika jing no senyang ketenat social welfare ya ka maulai taun dorbar ketika balamang pisah kerpang lengba ka dream mission habayekran baru bak pol lengdo menteri keterangan social welfare ulai itu bala IT ya kikot Islam bat kesong pisah ke bakat san lak nerupsan hajar arspa praupsan tengka show presiden ke maulai tahun dorbar ubak her lambok war haka jindon rengkat jengginong ilam ke maulai tahun dorbar bat kehe officer sarkar ketika kesong pisah ke bakat san lak tam ketika sin penmang jingirap haka wat ke baar ya ke maulai tahun dorbar bahkan yo bantai pendep ya ke center ke bala ay ya ke jing sumar bat ke jingnya selong gigi kena ki bakwa ban kelano na ke jingop hau jing di drugs secretary ke maulai tahun dorbar ba Marco Mitri ulong ba mensiwa ki dorbar ki khun ye ka kiat Henry menta ki habani khun tenge ye drugs ubari nongshun ubala bamdu iki kena bat ki samlah ulong ru ba ke maulai tahun dorbar kan bu ru da ke counseling center ke ba baro sirta ha maulai petrol pump kumban syukudau ba ke maulai tahun dorbar kalayo ye bisa ke ba Henry ulak ha kawat ke bandengkong bat ha kene kawat ke ba arpat kalayo biang ban priang saya ke bisa ke ba khatsan laktam lengba ka dream mission Kumai apa dengan kata, aku boleh riba, tiba patau dan using the makeshift kan juga. Jadi untuk yang second phase jangan juga treatment kepada desa counseling part. Kalau kita kena gelami dan kena jisya, gelami kimlah asyuk berdesa, kita boleh lecim, bagi nak buat di mana juga. Berarti bah kimli dan nisu sesuatu sekian. Kita riba malah jisya kita nak pak mola riba pleasure. Dan kita berala ni aku boleh lah sing berkado di dekat arun lebih nakam one pie part second phase begini lumbian di kena break dalam lagi yang kita di bawah school dia exam nak pelat no yang dia betul kita bersama kita school kita kulah ini kita komit lagi bah kita beli show kita mulai show dan nak show dari jing beli kita dah kita label lagi berlari joki but ni monitor kumpulan semua orang berapa Wei pui orang masuk, wei pui orang masuk, ni pek di kena gami, di bawah ni kalau dia lagi down semua, jadi kena lagi orang ini bagi buat dekat, mungkin jika sedang jikau, mungkin sempat mungkin pai kena, malah dah pidang mungkin show pemlah show bangdu pok sedang mulai, KM no, jangli spok sekarang sebentar, jadi dan nama punya aktif ini juga bukan jadi, ya semua bahaya ki hentai, halom dong, kapal long dong jadi aktif ini juga bukan jadi, bagi persiang itu dia, jadi ke effort kejungi, wei dua job kalau bah kalau ada orang yang jadi pok jadi bangdon lagi bayar. Dan senang ketahu kemsim bank ini, kemsim bank itu syok kepotong dah, kemsim lek syok beli mobil. Di persiapan aki ini ketika mengunjungi, jadi semua berkena. Bat awat kingop, kita lagi bangop. Katakan dengan kita lagi pagi, kita perlu syok mulai nomor bah. Kita in baca yang syahat. Bat kali yang aku beli dulu, kita saya choice. Maka jing invite jeng mulai tahun berapa, di sen berapa ngapa di siapa, kemudian mulai tahun berapa. Balik kentu bin senang lagi ki pok kam. Tiga ciri ni wili senang kita kalau ni, ini aku beli ya leader untuk bila nampak mulai, kita move beyond. Nak jadi kentu ini kena tergendet iki sih. Beberapa kita ayat dan bangunan banwat, banti, kenrai ini jaga berdiri drop, jaga berdiri drop, nak berdiri drop. Tiga kalau kesin jam kepingin sedang, kami ke bahaya, kami ke bakrau,
Hene gani ga sinjam ni sim ga sim gani ga sinjam da jing fu pan pi ba nyimde ki dorbar ki ban shilong dorbar ta kanam ama ka prathai kala kala ki jing sni ki jing jise ibu bunja ki la rum po ga shnong tha ga jungi ka kim judon min chwa ngi kan da jing be kiat ki kan be ino shet kiat ya tu gina job manta ka wangsa gani tel ka dorbar kam ki ya gani ba kan long ba e ba ni ki mun ya hari ji ma menti dorbar kum ngor to dorbar kum ka men rong ba ini kisah halang rung ngai kila but tian lang ini kam ban ini keman dari jingai ba kani ka kam ka ba but penjot saya dari bisa berdiri bamdu saya dari berdiri dari mengkuti sendana pokok di jingi Trong ka jinga selok jinga peliu jimut batki adalah pelaj show ya kan ni ka second installment jong ka jing kershan ka papai khatsan lak tam sya ka maulai talam dorbar panyarap yaki hakaba ki ladap sedang menhaga kasin ke beningkong nilai yarap iki ndulak antara singil ais khatan laktam bat kejing yarap kalong ban kershan ya kejing yakun juki persya ya drugs kewe ke baglala banle kalong ba adu lai pu ngut ki nong shong shnong ki balangop ha ke jesi jong jingkni drugs ki la yo ya ka counseling bat akan ke counseling ke balane nru benai menta ngilapan biang ya ki kerjaan ya ka ta dorbar ha ba ai ka bam jasa bat ki jing don kam bat dakan ke jing pelaj shushu ya kan ke second installment inang kwa ban intensify bandang kam penjur susu ya kajing pisang ban wen ban platin kong ya kanika jing sniu jom ki drugs na kanika jela ka jongi